U-Grade 7 i-Social Science, i-Geography. Sisekuso-ke isihloko esikhulu esiqhubekayo se-Map Skills. Kuno-Unit 2 lana ku-Subtopic 2. Uthi determining and showing compass direction on a local sketch map. Okusho ukuthi njengamanje sesizothola sizobheka ama-direction ukuthi angabe izakhiwo ey'thile noma imigwaqo ethile angabe ikuphi nendawo na, angabe ise-north noma ise-south noma ise-west noma ise-east noma ise-north west noma ise-north east noma ise-south east noma ise-south west, south west. Sisuke sibheka lokho-ke ukuthi-ke manje ama-direction ey'ndawo azikuphi na i-location yakhona. Bayashiwo-ke lana ukuthi-ke kahle kahle-ke ama-geographers abantu laba abastadisha ngani nge-geography, abastadisha ngani ngomhlaba nje wonkana ukuthi unjani. So bathi bona labo bantu laba ama-geographers laba bona bakholelwa ba-prefer ukusebenzisa ini i-compass direction. Uma sikhumbula nge-compass direction-ke suke sikhuluma ngale nto lena esuke inalezi zinto lezi o-north, o-east, o-south. Lokhu umfundi ka-Grade 7 uzokhumbula uma sikhuluma nge-compass direction. Bona-ke ba-prefer ukuthi kusetshenziswe kona ukuze ucacise ukuthi indawo ethile ikuliphi isayidi. Isikole esithile sikuliphi isayidi, angabe sise-east noma sise-west noma sise-north noma sise-south or sise-north west noma sise-south east. Suke kubhekwa nje lezo zinto lezo. Ukunokuthini na? Ukunokuthi ulokuthi hamba straight, thatha yabo, or left or right, basho njalo bathi bona ba-prefer ini i-compass direction ukunokuthi ulokusho lamagama lawo ukwenza ini i-direction. Sekuthiwa-ke njengamanje-ke lana-ke kune-activity-ke la ezosilekelela ukuthi umfundi ka-Grade 7 awazi ukuyisebenzisa ini i-compass direction yakhe. Okokuqala-ke kuyashiwo la ukuthi make and use a map compass. Okusho ukuthi la sizofike siyenze bese siyayisebenzisa ini leyo compass leyo esobe siyenza. Okokuqala nje nakho la unumber 1. Thiwa okokuqala trace the 8 compass point onto a clear piece of plastic as shown in figure 3. Nakho. Uyawazi ukuyidweba-ke lo nto leyo. Nakho la uyawazi ukuyidweba la. Yayibona nje ubuyibona nje ngiyenzile nami la. Ngiyenze ngokwami. Ngisebenzise lento ama-resources la okufundisa lawo. Okusho ukuthi umfundi ngaso sonke isikhathi kumele ebe nalento le. Lento lena-ke ayiveli-ke ezulwini ukuthi awazi uzoyithatha. Isuke iphuma ne-instrument. Kusebenza i-instrument la uthola khona lento le ozowazi ukuthi umfundi afake umsizi wakhe la ukuze awazi ukudweba lento le akumele ayidwebe. Okusho ukuthi-ke umfundi wami-ke uzofike-ke ayidwebe lento yakhe le. Adwebe izingelezi ama-round awu-2 njengoba ngenzile bese enze njani eyayimention ayilephele ayimedela ayilephele ini ama-compass direction lawa awu-8 lawa ajwayelekile lawa afunekayo vele. Uma eseyidwebile-ke wayimenshina la kumele ayikhathe out kuphi kulelo phepha lelo. Kufanele ikhiphe ayisike ngerula ngesikelo. Okusho ukuthi izinto akazoyidinga yena iphepha, udinga ikhampasi, udinga umsizi, udinga ini irula lakhe. Bese edinga isikelo nerula ukuze awazi kwenze njani ukudweba aphinde yenze lonke le. Then emva kwalokho uma eseqedile ukukhatha la ku-figure 4 njengoba sebeshilo. Nayi-ke imephu-ke le ejwayelekile e-original le i-right. Thiwa-ke yena-ke kufanele afunde ini ukuyiplacer. Akayiplace in the center ila elokhuzeni. This is a place where all lines cross on the Southern Sun Hotel Newlands on the street map on page 5. Okusho ukuthi yena i-compass direction yakhe idot yakhe le phakathi nendawo le. Le dot le phakathi nendawo. Mele enze sure ukuthi iqondana nalana lolokhuza ne-Southern Sun Hotel. Uma ela e-Southern Sun Hotel izodetermine ukuthi into ingakuphi. Izoyivezela yona ukuthi into ingakuphi. Okusho ukuthi-ke njengoba ezoyiplacer lapho, nakho ku-number 4 kufanele akayenze.
Thiwa-ke give the closest compass direction on the following place from the Southern Sun Hotel. Uyena-ke uzothatha lento yakhe nakho bambekele la yona bayidwebile-ke bona. Bayidwebile yena naye uzobe eyisebenzisela ngeyakhe naye ukukhombisa ukuthi uyabona phela la kwenzakaleni. Bayidwebile-ke la ilula udwetshwele nawe uzozenza i-experiment yakho wenze lento. Then emva kwalokho-ke kuthiwa yenze njani? Hamba othola-ke ukuthi-ke i-Newlands Rugby Ground ikuyiphi i-direction. Ama-grounds nje ase-Newland hamba wabheka ukuthi ikuyiphi i-direction njengoba ilana nje. Nayi i-compass direction unikiwe. So ikuphi-ke la? Ngoba ngeke uze ungitshele ukuthi ise-north ayikho la phezulu. Okusho ukuthi ikulezi ndawo. I-between i-north ne-east. Yabo? So uyibheka kanjalo. Bese kuzoba yini la uSachs Primary School. Ingakuphi iSachs Primary School la nansi la. Fanaka ayithole i-direction lakhe esebenzisa ini i-compass direction akazenzele yona leli phela. Then la kuzobani uFatima's house. uFatima's house nanki la ezansi. Ukuphi la njobe la ikhoneni mayelandela le direction yakhe njoba ku north or north east or east or south east or southwest west northwest. Ikuphi iFatima's house. Yebo mawuthi uyibheka between lezi ndawo lezi okusho ukuthi ilokhoza. Ilokho nje kabi yami akumele ayenze inkabi ukuze izoba right iyona ekumele kuyenze kufanele kuyenze nje lonto le.